Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, Lagkip, ti napalabas. Ang nakadiaya, anak ko, tinaunag ka pang panunutan. Ito pa lang pagpagunyang ka, ngayon di ka matsumungbat. Lumanin tumangad ka, lumanin agdumog ka, lumanin sarapam tamuging mo. Anak ko na yung alani. Nabay ka din nanang. Nabayag ako na, ito pa lang sinsinti ka rin ka. Kanya nga tayo, tinadagsan una yung problema dito, anak ko nga balo ko na. Wala ni nanang. Bagata pa yung anak na nga balo. Again talaga, ba't nga anak ka? Ken balo ka. Nga daan ti duwang anak. Da John kinilili. Nanang nga, anayat na nagpang panutem. May panggap ka rin kiti duwang agar-aram kanya. Da Alex, kani Arnel. Wala nang. No asin no, itagbalin nga, may kadua nga ayat ko. O pintas man deta nga saludsod. Ti may kadua nga ayat. Tagal basa nga na tayo, di Oscar nga asawa, kaputi sakit, kaputi sobrang nga pa nagtrabaho na, nagagat unay, agpasada nga agbalbalem, sakit agpasadan to pala ti rabiwan o parbangon, nakaalat sakit na nakita dyan. Ita, dan iti elementarya da John kinilili. Kat nam na maik na. Ngasan ko kabalan ita nga, ikan tinaran niya kamasakbayan da. No awan ti kadua. Kaya ka talaga, no awan kadua mga sagat ti pararan niya kamasakbayan da, kat sa mo kaya. Tamanulat magangganan siya, nga mapanagangkat iti natay, nga mapamoy susuunan, nga mapanisurusong ilako. Impagid dita, di ka marigatan mo. Marigatan at nanang, tanarigat. Pwede ko sa wine. Baglakid din ko na, tasaan ka ang sakit. Natawunin pag yaman yung mahanak. Kasasyan naklaunan ni Apo Diyos na. Ket, pintas sakit na tabado, kabarbaraw. Wak. At logo, ti yam letson na. Uwe, alawin. Mapay nga kuting-kuting ang dasal po mo. Tsak nga rod may ishare. Tsak makapanin tsak kahit ko papanan. Alawan, anak ko. No, asin no kadar Alex kini Arnel. Hamo pag problemahan data. Ti saludsod dito, anak. Asin no ang amin kadakwada ti patpatag mo. Shhh! Wanog padpada dagat ti nga napatag. Nga dito pag problema ang unay. Nanang. Asino kadakwada? Ti saludsod, asino kadakwada? Ti rumbeng. Akit no sinot ayayatem, di so aklunem. Ket no aspagarikan tada kayo tagpili. Asino kadakwada kayat yun. Sinudsod mo kada ito yung kadakita anak mo. No sino kayat da? Buhay, sino kayat da? Di ka no mo Arnel. Ket sika. Asino ba't kayat mo? Tilang dyan kaming kayat kini Arnel kat di na mo nga si Kaswan di bagina. Saan kami ngagbagay? Nimot Alex, guwapo ngagpaiso. Tsak tidak mo't kahit kang kuha na kat dyan. Kinalastog na. Nalastog ka mo, tadamat ilastog na. Isuno nga. Asino katakwada nga ta? Tiagbalin nga may kadua nga ayat ko. Tingkay nang ikan, papagayam, kat may salaing nga paset, tiba kasaritaan ni Lani, itilawag siri, na ito nga pakasaritaan, kat isuti muna ngayon tayo pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the third week, idibulad ti Mayo, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii.
ken ti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJC Lawag iti manang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti agkakadakkel a premyo. Agkakadakkel a premyo ko na tayo ta maleksid iti weekly and monthly prices. Ada agururay nga dadakkel nga grand prizes pamagayam. Kasi iti grand winner umawat iti apa nga di tama iti ayan na. Umawat iti 50,000 pesos. Di met first runner-up, umawat met iti, ano tawatin na? 30,000 pesos. Second runner-up, umawat iti 20,000 pesos. Kan iti third runner-up, 10,000 pesos. Kan may special award, nga umawat iti 5,000 pesos. Agkakadakkel na iti premium papaga. Talaga nga dadakkel na iti premium. Nga gururay kada kayo. Sud ka po ng awisan da kayo magsurat, adan kayo kadi iti true to life success story. Kahit nga sa unti true to life success story, no idi ket napanglaw kayo, marigrigat kayo, ado nga rigat tinagpasaran nyo, hindi ko ang ket gabot na kinagagat yo, gabot ti pamuspusang inaramid yo, ket si maliwan-wan ti panagbiag yo, ket napa redwar yo amin digitay anak yo. Kasta kadi, kasta sa biag yo, wenno idi ket nariribok, idi ket awan ti ornos hanga natalinaay idi kuan na ornos matlaeng babaen ti panangikalikagom yo sa adu nga sakripisyo adu nga rigat ngem kay nakaspasaran kasta kadit pakasalitaan nyo no kasta kas pagarikan ti pakasalitaan nyo dito ko natin nga success story mabalin nyo nga i-computer sa isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com kung saan ket no saan nyo kabaylan nga aramiden nga interesado kay launay nga mailagip tinapalabas ti pagkasalitaan nyo mabalindak man ta kontaken sir kung ayo agpa-interview ak man ken si kamalat mang interview kanya kada kami kanya para kada iti lagip tinapalabas ko nga success story hanga gapot ta kaytot mga bakta darakela premyo ngem gapot ta talagang kayat ko iti mga ay mailagip tinapalabas dati pakasalita ako na yun. Asya lang, karamihan nyo kamsat ng gayon. Ayan. Hanggang grigatan nga, mga sursurat pa eh. Okay. Dati pakasalitaan ni Lani Itilawag City, pinauluan tayo iti timay kadua nga ayat. Kahit mabuyad to, iti ababa para kay basa nang napimbinas tumatlaing ngayon kayo to buyain, denggan into 12:30 hanggang alas 2. Iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJC Lawag. Okay ba? Okay. Madamdama. Hintay ito ipangig na ito may sakarig iti sponsor tayo. Ito Yum 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 Letson. Okay. Freshly made in Honolulu, Hawaii. Ayan. Ngayon, antes data, hindi man denggan ito may kapat nga grand finalist tayo dati awis ken panagyaman na. Adan Fort Grand Finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia tubo iti sungadan Paway Ilocos Norte kanagdamagdanay sa Diabalawi Pagudpud Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagip tinapalabas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyagyo. Yaman ak unay. Yaman ak unay. Kablawan daman di kita ag birthday today to yung aldaw 18. Happy birthday kini Mayros Miguel dita Sexy Beach Estancia Pasukin Ilocos Norte. From LB Odoondo, iti Sexy Beach. Advance happy birthday kini Mylene Cadiz dito Makupit Bacara from Comadre Basyon, Ventura. Ayan. Into ng 20 and 31, advance happy birthday kini Gilian, kini Sander Beloruso from Gilbert and Anna Flor Beloruso. Kasama from Kilio and Janetta Balcobero, Tabarangay Sawang San Juan, Ilocos Sur. Advance happy birthday kini Eden and Talaan, iti Singapore. Kasama kini Roselier Ruiz, iti Marcos
Ilocos Norte. Advance happy birthday kini Feli Caser. sorry. Advance happy birthday kini Feli Caser. Dito tayo nga proper into the 26. Into the 31. Advance happy birthday kini Jeremiah Castillo from Kagawad and Mrs. Hill Castillo. Iti Kabungaan, Lawag City. So karagid aming birthday tagal daw kan masangwanan ngal daw. Happy birthday. Kablaw manipo dito'y ababang lagip tinapalabas ni Reynaldo Ray Festa Centennial Award. Yan. Kasalitaan ni Lani Itilawag City. Oy! Dagayo nga taga Hawaii. Dinggen nyo na ito. Ito na. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yan. Yum 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 Letson, freshly made in Hawaii, in Honolulu, Hawaii. Dagay na taga Hawaii, mabalin nyo tagorder, ang gimat ay cellphone number, nga mabalin nyo kontaken. Kasi no sir, no, umede i-deliver. Pick up. Tumawag ka lang. Agorder ka, i-ready naman tayo. Ito no, mabalin naman nga tawagan. Sir, ma'am, ready na ito order yun. May you pick up na yun. Bagada man di address. Nisyon na ito adat ta. Apay. Ay, adat to yun ni Maricel Aguinaldo, kasama tayo ni Josephine Estango, ni Arlinda Pante Rosete, madamadan ng Agbibuya, ni Tessie Serrano, ni Ana Pimentel, kanda dumapay, nga madamang Agbibuya kanya. Ni, sino pa? Amin kayo. Agbibuya kayo. Daragsak yung kayo pa nagbibuya. Ita nga ron ng papagayam, intayon ituloy, nga ibasa, ito'y ababa nga lagip tinapalamas, ni Lani Itilawag City, intay pinauluan, may kadua nga ayat. Ulitek, mangigyo ita, tiba kabuklan, pakasalitaan na ngem napimilas tumatlang ita, buyain kan dingen, into na aldaw, iti 12:30 garat 2:00 para iti pakasalitaan ni Lani. Ababalang tintay panangibasa dito'y, nubay amuyo, maamon nyo dito iti istorya. Kas ko na itay ni Nanang manunimi kaboti kinagaget leli asawak iti panagpasada ng ti tricycle di aldaw ken rabikan parbangon nakalat sa gitna ket pinanawan na kami. Wen mano adan ti elementarya da June kinilili nga anak ko ket ti aramidek agang katak iti dateng nga mapang ko isursur iti paset nga amok nga kasapulan da nga saan nga nasken nga mapanda pay magityenda. Narigat man di trabaho manunaming talagang aramidek tapno nagbiag kami kadagiti anak ko graman kininanang. Ni Alex manunami adalang iti asideg nga daan iti Alex Sari-Sari Store nga kukwa na. Ken adda pay duwa nga tricycle nga ipaspasada adda mang ipaspasada manunami. Dakkel ti pamatek nga dakkel maten ti kwartana. Ket may nakarot paspasyaren iso na lang tao nalastog kinapudno na liklik ak paigidin gapata no mapanak gumatang iti tianggina iti istorna iraprapin ng igkaman ti imak wano basbastusan idinto ni Arnel manunemi na udi nga namamok
Jak amo nga isugahim iti agmulmula akin produkto karagiti ang angkatek nga nateng. Tano makasta ngamin nga mapanak agangkat ninanang nat makasarsaritak. Naging iti may isang aldaw ni Arnel tinadanon ko manonemi sinulaing ta nadadyak kayat kini Arnel. Di na among istimaren ti bagi na manong nakangising-isit, burangan, barbasan. Di na among istimaren ti bagi na. Kahit nung astang umayagpasyar manonemi ni Arnel mangitugtugot ka digitay prutas kahit magustuhan digitan nako. Ni Arnel ti kayat digitan nako manong. Am santa kano kayat ni Alex, gabot na imot ken nalastog. Ngem ni Arnel, manangi ragalo, manangi sagot. Tida nga medyak lang ngayon kayat manong nemi kini Arnel ket tihanam mo nga panang istimar ti bagina. Naibagak deta kininanasyon iti na minsan. Balasan ko. Hanggang agrigrikat pa nga pa naglako iti nateng tanon ta kay kin ni Arnel iti agasawa agat si kanton ti agpaangkat imbas nga si kati umay agang angkat ta si kanu kan ti mang manage ka dagito produkto yung nga nateng no ta kay agasawan na uno sa mo ka di akayat ti anak ko kapag kasi nga langana napindas ka kit saan kay agbagay kapag pangit nga may nisuna di ba ibagbagak keng kuha na anak nga asikasuna ti bagina. Ay na, hindi pa ilang ibagbagak keng kuha na mapa nagpapukis. Nga ikatin na ko matabarbas na tapno lumawag mo ti rupa na. Masus, gapot ti kinabisi na. Gapot sus apa, ore nagmatuna, dapalat na bangkag. Naging ka manon naming iti may sa nga bigat nga ni Arnel iti nagpakilo. So agbambantay ti ayan ti produkto na. Naibagak ken kuan. Di ka kumangami nagdius. Ha? Lani, agdigdugusak mo ta. Ngim sanggan samat nga. Ha? Isiso. Di kan samat agludludlud. Nakatagtagkab ka. Nadlaw ko manong naming nga nasaktan. Ibabawik ko mang sangkon nga naibabawik pa. Manong naming. Maraming ko nasaktan ka. Gusto matimbaga. Bagbagaan na kakano matinanang mo, di mo matkanong ikaskaso. Serbi ti kinagagat mo. O magwapo. Alangan mo tinaangdud. Kung kunak tinakam ko manong. Aging ka manong naming, saan mo itong nagpakpakita? Nabagak na ito kininanang na. Idanon yung tumalangin, pag panagpa-dispenser ko, iti kasi nga imbagak king kuana nana. Ambok ka nasaktan. O naistorya na nga ron. Kagura nakita. Saan nakatanga umayan pa siya rin. Gusto mo kami timbaga. O siya kinibagabagak man. No agdigos ka, saan ka lang basta agsabon, agludlud ka dati trabaho na talaga, naburang ang trabaho na ta. Tapok nga ron, darat, medyo pitak, gaman na. Laging gaman ng naming ti may isang arabi, basta unay ti ayat, da June, kinililing may kanyak ako na. Nang, hada ni Tito Arnel, ng mamom, nakakwapo tilangan na. Pwede ba pang kung kitain manong, Arnel? Nabagang rabi, Lani? O makita mo? Nagpagwapo ka, gwapo ka. Nagpapukis ka, nagpaahit ka. Ken, naglotion ka la. Uy, naglotion na. Ken, kahit ko nga ako, agsabunak ka dati sa gulong nga pagpapudaw. Gusto yung ati ko na. Asikasun ti baging. May bagay siguro ken ka. Uray idi. Hangga pa nagpagwapo. Kayat kang ni Alex. Nukusta? You love me too? I love you, Lani. I love you too. Manong nemi, gapotaing Karina, ngumay danton mga asawa, into no Domingo, pinaumyan kun manong. Ket ididay di agundaway,
Manen ket mariknak ti irot ti arakop ti maysa nga lalaki. Nga nabayagan nga kailin. Mapnekak manong nemi nga mga rakop iti nabisket nga pamagi ni Arnel manong nemi. Kinabudno na. Gwapo nga agpaiso ni Alex ngem na narapis ngem ni Arnel manong opo. Ado ti abs na manong nemi. Marnekak una nga mga rakop ken kuana. Nang runa ket nakabarbar dagiti bibig na ng digos iti na dumaduma paset ti bagi. Oh, Arnel. Lani, numuna ta impababa na kita. Oh, Arnel. Oh. Amo na matgayam dito nga posisyon amang paragsak ti maysa nga babae. Inabot no naman nun name ti kang runa na pakaragsakan ti babae. Ket no, amo di lalaki ti mga anak ko na. Namo nang aramaten ti dila na manunimi amang dilpat. Nagruna manunimi ti bugtong nga perlas kada di tuktok ti ruangan ti kuweba. Nga day talaunay manunimi iti pakitayok-tayukak no kasta nga kinikinten mo no dilpa-dilpatan. Oh, Arnel. Alani. Arnel. Da kami nga root manong nemi tinagkatuluyan kini Arnel ni Arnel ti maikadua nga ayat ko. Idi maamuan ni Alex manong nemi apingan ni Arnel apin sa nga siya. Ngami di makita na ni Arnel mano. Ta isot idi mangibagbaga nga ang dod isot mangibagbaga idi nga ni Arnel manong nemi ket pangit. Ngami di makita na ni Arnel manong nemi naggwapo at kaya man. Manong nemi awanin ta sa kulak pay ti panagbiag mi agsipud ta talagang intultuloy ni Arnel ti kagat na babayan ti tulong ko imbes nga paana ko nagsursur nga aglako siya kon manong nemi ti mangman-manage iti mini farm mi nga pagtaudan kadagiti na dumaduma klase tinateng ken produkto mi manong nemi graman fruit trees ken iti panagtaraken mi ti tingwen. Naganakak manong nemi ti duwa sa gapon nga upat itan dagiti anak mi ano kason panangipateg ni Arnel kadagiti pudno nga putot na ket hasta lata nga nagtultuloy ti panangipateg na akas nagtaod ken kuan na da June ken awan ti problema mi ana kana ket daw-dawat ko sabi ko matagtultuloy ti ragsak mi nga sangka pamilya. Dito nga rod, ti pagkabuklan, ti pagkasalita akmanong ket thank you, itilaing mo nga nang ibasa ket sabi ko dadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarbingan ti biyag. To'y agyaman nga pagayam mo, Lani itilawag si. Lani, thank you, ket dagiti taga Hawaii, dinggan nyo rito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yeah, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yum Yum Letson, Yum Yum special Letson Pork Belly. Agorder itan. Okay, ngayon, kadagiti madamang agbubuya. Thank you for watching the Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii, ang Uncle ni Ray, ni Linda Rosete,
Mila Millaret, Tessie Serrano, Maricel Aguinaldo, ni Haris, Kahultos Haris, Treli, Mateo Bello, Dayan, Tagupa, Balanay, dita poblasyon, ada kata agaga, ada kata poblasyon Burgos, kumusta matin ni Elisa. Elisa, kumusta? Yan. Padanan tak pabagay, magtuno madamdama, padanan tak iti dir manong name programa, ti Yam Yam Letson, ket owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Ito madamdama, dir manong name kita tumanin. Thank you for watching.